Kako je sada tamo? Dobro jutro Jovana, dobro jutro Srđane. Oluja je trajala skoro sat vremena, jak vetar odneo je i nekoliko krovova, ali za sada je stanje stabilno. Tekli potoci usled obilne kiše i nedovoljne propusne moći kanalizacione mreže. Još uvek nema zvanične potvrde o mogućoj šteti, ali se pretpostavlja da su najgore prošli poljoprivrednici zbog grada koji je bio veličine lešnika. U Čačku je usled velike oluje propraćene grmljavinom udar groma izazvao požar i spalio kuću do temelja. Požar su gasili meštani uz pomoć vatrogasaca, ali bezuspešno, a od kuće su ostali samo zidovi. Na svu sreću povređenih nema. Detaljnije o prognozi gledate u nastavku. Mesec maj počinje toplo i sunčano u većem delu Evrope sa temperaturom iznad proseka za ovaj deo godine. Malo svežije će biti na zapadu i severozapadu, kao i na severu kontinenta, a Balkan je i dalje pod uticajem toplijeg vazduha iz Afrike, te je to i najtoplije područje kontinenta. Kiša neće zaobići severozapad kontinenta, sever, Rusiju, odnosno kao ni Italiju, a Balkan i dalje sunčan i topao bez padavina. Najhladnije će biti u Britaniji, maksimalne temperature. Kada pričamo o njima i vidimo veliku temperaturnu razliku, jer je maksimalna dnevna u Oslu svega 7 stepeni iznad nule, a Podgorica, najtopliji evropski grad, gde će tokom najtoplijeg dela dana biti izmeren čak 31 stepen. Slično vreme i u čitavom regionu. Razlika između niskog i visokog vazdušnog pritiska u pojedinim delovima uslovit će prolazne padavine, ali u Crnoj Gori temperatura iznad proseka za ovo doba godine, na jugu suvo i sunčano, pravo letnje vreme, a moguća prolazna kiša biće na severu Crne Gore. Maksimalne dnevne od 25 do 31 stepen u Podgorici. Od četvrtka do nedelje nešto nestabilnije vreme sa češćim pljuskovima i malo nižom temperaturom. Neće se 1. maj mnogo razlikovati od posljednjeg dana aprila i kada pričamo o Srbiji. I kod nas će danas biti toplo i sunčano, nastavlja se talas letnjih temperatura, a prolazna kiša moguća tek u popodnevnim časovima. Oblaci iznad zapadnog dela Evrope pred kraj dana donose mogućnost padavina, pre svega u zapadnim, jugozapadnim i južnim, ali ponegde i u centralnim predelima Srbije. Tokom najtoplijeg dela dana temperatura se kreće od 27 stepeni u Subotici do čak 30 u Čačku i Nišu, koji su najtopliji gradovi danas. U Beogradu, u prestonici, maksimalna dnevna 28 stepeni. Sve do subote će biti toplo u Srbiji, a onda nas očekuje blago osveženje sa uslovima za češću kišu usled sudara malo hladnijeg i veoma toplog vazduha koji je već danima prisutan u Srbiji. Ovo je prognoza za naredne dane. U sredu također topla temperatura nastavlja da raste, a blaga oblačnost prisutna na krajnjem severu i jugu Srbije. U četvrtak temperatura i dalje raste, veća oblačnost zahvata veći deo Srbije, ali su šanse za prolazne kiše vrlo male. U petak maksimalne dnevne za par stepeni niže nego proteklih dana. Uz veću oblačnost moguća je i češća kiša, ali ponovo za vikend biće suvo, sunčano i toplo. Hvala na pažnji. Jovana, Srđane? Hvala na pažnji, doviđenja. Doviđenja, prijetan dan.